Mamici, mamica, gdje si? Tu je Vime i porasla, mašala. Evo, Sinčića. Sinčić je malo živ i plašljiv. Ali je pravi mali faraon. Pogledajte. Pravi anđeo. Daćemo je malo list ovog. List od rijena. Daće ljekovit list. Izvoli. Vidite kako ona to slatko pojede. Znači, šta koza jede, to je zdravo. To da znate. Eto. Došlo nam je ljeto. Drijen je porastu. Pogledajte kako ga jede. Pogledajte. Zar nije simpatičan? Znači, 3 mjeseca kako je ovo. Ove trave, ove neosušene, što bi se reklo. Malo da je bacimo, ona to voli malo ove mokre, ne sam suhe. Valjda joj je zdravija. Hoćeš li ovaj list? Hoćeš i njega, bravo. Eto. Ti jedi sjeno i šuti. Ti nećeš ove trave, kad sam ja nakosio, ti nisi htjeo. Sad nek ona jedi. Sad ću ti, ko hoće, hoće. Sad ćeš. Ako. Vidiš kako je ona slatkulosna. Znači, iz ruke. Koza za poželit. Tako. Šta je? Šta nije u redu, ha? Tu smo je kod nakosile trave ostavili. Vam unutra sijeno, bale. Znači, gladi ne smije da bude. Do toga ne smije da dođe, tu listova ima da brsti, znači... Ima i trave, trava je, a ima i kukuruza, ima i graha. Naravno kad se osuši, grahorki, a ne sad ovo ne. Ohoho, šta je, nestalo? Kad prije? Pogledajte kako rogići ti. Kako su ti rogići lijepo, fino izrasli.